Y habla el Consejero Charlie Mariano kay mas taagrabaya el problema de tráfico na Ciudad. Asigun pa kun Mariano, ya tardaya ta konfronta con este klase de problema el Ciudad de Zamboanga. Si hindi sigun asenada el gobierno lokal para resolver con este problema, ay llega el tiempo donde ay tenía este seryoso efecto na mga motorista ina entero riding public. El cosa pa sigun makaalarma amo si ay afektaya ultimo el sektor de negosyo na problema de tráfico. Puede kita mirar for the first time in the history of Zamboanga, maskin Domingo, maskin Sabado, bien fuerte el flow del vehículo. So it's about time, even during holidays, it's about time that we really do something in a more radical way to really address the traffic situation. Uno segundo el mga factor que taase mas grabe con el problema de tráfico, amo el mas tasubi numero del mga vehikulo na pueblo, pero hindi ta aumenta el grandor del mga kalsada. Tali también según el mga grande truck que ta corre na kalsada, pero asegun kun Mariano, hindi también puede implementar totalmente el gobierno lokal con el truck ban, siendo ay afecta este na komersyo del Ciudad. So pwede kita siguro po na truck ban, but it cannot go on indefinitely. It will affect, as I said, the flow of commerce, and it could affect the economy of the city itself. So maybe we just have to apply fairness and justice insofar as the operations of these particular establishments in the city, because si kanila lang tamin kita prekura man-restrict just because we want to improve the traffic situation, definitely reklama tamin sila. En conexión con este, ya pasa resolución si Mariano para liyama dialogo con todo el mga concerne ahensya para discutir mga posible solusyon na problema de tráfico. Through that resolution, we have invited to a dialogue in the City Council, possibly by Tuesday or the Tuesday following that. All officials and officers having to do with traffic management in the city of Zamboanga, to include the City Administrator's Office, quien in charge na Office of City Administrator, el Diatong City Police Chief, together with the Chief of the Traffic Division, and the Office of Dr. Apolinario, and other concerned officers. We have to look into the traffic situation very closely and try to study positive possibilities that could improve the overall flow of vehicles in the city of Zamboanga. Uno segundo el mga posible solusyon que tamira ele amo el implementación del color coding. Ikuhi con todo el mga violador de tráfico, igual el illegal parking que taman obstruct con el tráfico. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.